kum sang ni som pariat khan horror movie Dugun ti chu release ania he film mi atak taka Mona Fande hinun dan le a case be chana siam ania he film release don hian boruak po ani lian hle a chan chu he film hi kum sang ni paruk December a release turati dai to ani lain a film mi arap thaka enanom lo em awangin sarkarin chhuwa aphal talo khani a kumsom pakhat liam nu kumsang ni som pariata release ani don chuan boruak sang hle a trailer toite han en lokila anak saya lagi dari rumah dengan sesuatu. ada benda yang tak kenal. he film hi sarkarin khap ma se maktak main online lama alawli ka le thau maya mitam tak en chak na aswal na sa boxi hetia turna anasat e mawang le alawli ka bok nen hian sarkar hian an thla zalen ta ni mela hetiang film atak be chana an siam chan ber Malaysian mi chetwal that tular ber pol Mona Fande witch killer anti bok hi a chanchin le case la shelawani chuan longai thazel chinte Sunburst flowers calling on roses overdue, but I Kangar Perlisa kumsang khat sakwa somnga paruk January ni khat khan masna Ismaili hi aron pianga no pangte ani atangin zai le lam tui em ani pop music lama kalin pop star ni atuma lara chak em thin boka an zai chhotrana album hiala release via album hi Diana ti ania heti lai hian pasala nei boka a fan ru tak ni bok Mohammed Nur Afandi Abdul Rahman ani a pasal hian a lar theinan le hlotlin theinan sumle paya po apuina saviau le ngala ti chuan Mona po hian a stage name batan a pasal nickname be chan bokin Mona Fande a in ti nge a he hi mi zong zong shet dan alo ni ta ani ma se a music career chu a thang lo chho tariau maya anu pa in be ve viau ma se engma ni thelova bansan adu ta hial mai ma se ti tur dangan ngai to angaya an pa nen chuan tharau le doi lam chu fu don riawin an sha bomo anti mai witch doctor le doi thia man ti chu anron ni chauta der maya heng an doya hian ti theinian in soite chu mi hlo tlin tirte van ni na le dam na thlenga thlen thei tu ni in an in soya mire thei an dor ngai lova mi hausa le politician lian tak tak te bak an customer tan an du lawa wang hian an hausa chak hle le ngal hausak na le nom sak na chuan ta ani ta der mai mi te soidan chuan in le ram le kar man tau tak tak te an nga hle ani an na bo an thok chho tluanga zela kumsang khat sakwa somkwa pathuma lo ni chuan politician lian chhomek Masdan Idris chuan an nu pa hian dor vea an soidan chuan Masdan Idris hian chief minister ni abeseya Mona family te nu pa hi puiturin a nge na ni Mona hian du chu apek nge lo tiam pa in tongkat talisman le songko Indonesian President Sukarno ta alukhum chu alo pe a henga thilpek te hian ne thei lawa asiam don ni na soya hei aya hian Maslan hian 2.5 million RM pe ka tiama atakram thlen ma in RM noi ngale ram som lai apesa bok nge ani hetia poisa te anin pe ka tangani rei vaklova hian inti thiang hlimle in thoina nei turin Maslan hi an kauli a an ina hian Monai le apasal afandi baka an helper Jeremy Harsan te an lau oma Maslan chu muturin an hanti phota amidan chin tir boka Monai chuan ataksa chuan pangpar te alo sur tir vela chuti lai tak chuan an helper Jeremy chuan Shay puirun lain Maslan ngonga sata alu abung tamok mai heta hian until ti how to know berchu Mona I mei chom chun hi ani alu an tan pot chu an ladu tok mai lo Mona I how chuan ataksa chu mun som pariata lion tana an inbul store room an phum ta a anin omna hi kampung perwar uludong ro pahang ani
tuta monai chuan sheom ti na ala nei lo shopping turina chuaka facelifting te ti in Mercedes Benz te po ale hiala ma se hetia poisa tam taka don nuwa an chen vel chung hi arei vaklo nirei lo te ya an helper Jeremy chu drugs chung changa manani a arui em le ngal asoi lo tur soin maslan thi na a ain nam hnoi thu thlengin soita ataksa an phum na mun thlengin police te chu ashwaya ti chuan monai te nu panen an pathum chuan manan nita police te chuan ataksa mun som pariat laya an tan ti an hua ma se akim lo thung ataksa peng then khat hi an 80 report om le ngala Malaysia atwal thana thlengrap thlak berpol alani tareng ani Korta an kalin trial an nei renga magdeu mai chu mona inung changkha ani limmela purenga thala tu telaka a in posa korta po thom norong larle man tau tak taka ha a anun phunga makhle chanchin bu alwa na sa ema rorel chung reinen lar chak monai chuan lar tawiawa a in ngai wange ni anui reng mai ni alo suang to na milar ni chu ani tareng boxi nen a chan chu engpo lo ni se alar ta chu alom tawiawa ni ange kumsang ni pakhat November ni alo ni chuan monai te nu pale an assistant te chu khai hlum vek tura ti anita he thu an puan po hian monai chu asam lawa a hlim mel jok ti the hialani a kalima Malaysian mi te songjong chunga kalome ala ti zui boka November ni nia chuan khai hlum turan nia an thi ma last meal po an thlang lem lawa ma se KFC an a ni in report ania an khai hlum ma lok hian monai hian thu soi anei le a aku takan mati ti ani a kathingai lowang ti ani dukun ti filma pokhan akavara I will never die ti hi manani nge a asoi tum tak hi nge hriat ni lo ma se he atongkam kathingai lowang ti hian Malaysian mi puite chu lo ruk na ape a tun thleng hian an thengil theilowa trial laya anui te kha anarapin soi lo em ani kha ti chuan November ni kumsang ni pakhata chuan mona fendi doi thiam tual that tu chu khai hlum ani ta ani